Hey guys, welcome back to another new vlog. After a long time, another video bana ase. Aman Yimkhiung Church day, aje adiba loina. Revival start hola ase. Program activities kina jawo apnan ke dikhai debo to bra. Sai DVD goina. Usko ase. Aman di sai de se kishkusa sini ka hota morom sabor ki DVD guys. Aye sawo. Iman jamur ini serius ini malu kami kumpul ini boleh dengan jadi itu asli. Rotar jaga kisahnya naho, kami boleh naho. Tadi akhirnya boleh. Ini kan asli, ini kan so tadi ini kan asli boleh. Lalu itu brother Alam itu evangelist itu ngomong biasa. Evangelist itu asli itu church so evangelist lagi ni range wise. Koloni wise so gena atma haragen thaka ani bole koshis kori thaka chale darbi ba ida evangelist ase bishi gowa pale ta agena ase darbi among ki gowa ase isora tarki ki gowa ase to goiwo ila loicha gowa ase inla ahadan be so agena salum bole ki iman ahuri na ho itu word so lagan namge amar yeri amar church of Canberra Ita get ita diho, baru itu dua le. Ita remember ho barne. Jadi na itu do binasang na mungkin atara sabra ishe boleh na ho, boleh na ho. Por mungkin na itu binasang mungkin na itu ho. Itu barne. Yimkhiung Church mungkin sih boleh do traditional ita bahasa kita se. Aru itu do Bible mungkin dia boleh dia se. Aru amar evangelist ita Bible dia mensibo isi kosali tadiwo itu lagi nih baru jadi ini apa sih? God bless you. Respected pastor, both workers, deacons, and then all the church members. Kusi baije, Israel naam di salam namar diya se. Aro itu Hindu hegina on behalf of the International Evangelistic Fellowship. Aro office pravi. Amakan church day, salam damor ani dia se. Ami dusen aha to hole do. Iku dusra laga kota boli aha no hai, but just to proclaim the good news and to demonstrate the power of God. Itu ni media hai se. Ami aha se amakan aksi jadi aha to apni bhi ishwar ke log boli hai se. Amakan bhi ishwar ke log boli hai se. So all of us we are here just for one reason. So to ishwar. That means Christ-centered. Ishwar hi amakan majode dai hi centered holy to lage. Itu ase. Amakan isi kushi ase kintu ishwar bra. Jadi last year 37 revival day ami kutum hoise. 37 revival day ami jagina ishwar laga bhajan to hoise. Inika ishwar laga revival day ishwar laga program di jalate ishwar laga niyam do kaya laga nature do uji kita hotai din ayah itu bi asurit ini kata hotai din kintu God's nature is not same all the time ishwar laga niyam do hotai din ikido no hai but in every step that we move ayah kaya laga niyam do itu tak kisah lagi kaya laga program itu tak kisah lagi ini kata hotai din asurit nah itu ya sih mana laga matlab to what is this itu क्या है? आया itu क्या है ना? होता है कि in the name of Jesus, I pronounce healing. I complete healing upon the life. I speak a good future. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lord,
Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord, restore our mother. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, mama. Hallelujah. 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 Oh, praise the Lord. Oh, pagandang tinong sa kasurade. Hallelujah. Nisubutan nila na yung anong suwade. Hallelujah. Kibumaisyo. Tashitak ng